wange akire owawa kabana bona ebintu wabirese kyokka hani ajja kuyira nga wakati waliyimirira ye banono iwa getu bana wakanga tiwaliyimirira weire nsi ono omukozi tiiti bana tiiti nishaja getu kyokka musasula sente danga buli kimu tiidi niwenjakola mukozi ono bana hani musukayo muko ate kabirishi hani ngwaize nga toli musanfu kali kusoko tyano hani tiri musanfu aye wazira tapu ate kabirishi wazira tapu ngonize soko tyama ndiyo oli otya ndiyo seba isukayo hani ndize nviirayo webala okumawo kumyewo ngaoli kwogera nga toli musanfu kuniiziiza ki era ndakuniiga okusingawo paka lwolyetereza ate kabiri hani nkoze ki twaidi kiriwo ate singa ndi ekiriwo nandikubuuziiza egaano leero ofunye ekyansi ejo okutegeera nga gana amaka gange olwaleero okitegeire ojakola ki nja kutegeera nga n'amaka gago olwaido nafunye obusungu ino olwaido aye tyakwogere kunatambwire navaawo nakola ki waja omaze ekiseera kinene nga buli wendira waka gano ebintu byeweekola embeera yontambukizaamu nga tensanusa ate hani nkoze ki nalina kuwola ensoni nakoba nti kangumiikirize engeri abantu bo ye banenda ayiwe byonkola ni ku mbeera yentambulira mu waka gano wandaga kawazira future yendinayo bala hani tuukira point tiri kutegeera olwaido olwaido wenatambulira nenje emiyandu wambwene bulungi wenategereza nakubwaine kuba walwire lwaki nalwireyo naledi nti oba oli kunaaba era nagire kunaaba ye mukazi wange ndikukobera ido lina kakaisa ngowange ogimukire waye nga ndina kizibu bana ate kabiri kihani kibana oliwona isimu lino ndiribona liri kwetooki eno laiti eno ndikibona ido lina kakaisa kendi kuki nabaire emiyandu eyo namulika mutooyi nti mundala nsi ate nga tooyi tuswiremu bwe namuliike mutooyi nagira okwetegereza etooyi eri kumpi kwidula erina kitembeega eri kumpi kwidula eitalo eno nebuuza nti omukazi ono mu myaka 5 tooyi eri kumpi kwidula aye ngaobuzeemu ensoni omuntu ali ati olowooza nze byobugega byennayo bino byona binakola nakukolera iwe na famire yo nali nenda famire yayo okusinzira ku mpisa do nembeera do buti byansina era ndi kukobera mukazi wange kena bwene tooyi aye ng'omwana yalemaga akagano okubaawo olowooza byobusika byange bino nja kubiwandu bino byona byenkoze toyogera nakwogera otekola oti oli kwogera ku kyamwana genda mwana nze emyaka 5 bukyanfundula ezena nze isanu lyange lya mwana kubanga leka nkobere kino hani nze natoola mu 9 aye nebuuza lwaki emyaka 5 gyembaze mu bufumbo watoola muki byali byeisomero watoola muki ebyo mbirese okulaga nti nzaala byali byeisomero aye iwe ndikwewuunya emyaka 5 oidi otya oba bali mu mwana mulala oyo gwe watoola mu yenka abasawo baali bakugu era ekyo nze abantoola munajja mu idwaliro lyene abasawo bakugu hani watoola 9 nga nsoma tiriyo nali nsoma aye abantu abatoola 9 abasinga bungi basinzira ku bazaire baibwe nti nze kanye ntoole 9 maama tasiba musaada wange era nkayenda okusoma aye ngo oyo ali kukukoba ojo otole mu mwidukulu wali muyamba nga akayirike buti wuyo watoola 9 emaali yange ino yona njikoze oyo ndesigale nani zahani nkulazi okulaga nti nzaala ayitiko benti anti mpegala omwana yawa soko owulire nze bwe nali nsamba omupiira ebuseyi ku muluka Church of Uganda bankoona gano omulenzi yansamba gano mu lubirizi aye nze namala
ekyo kyakibona mu buzibu oyenda kunkoba oti ekyo nekyava ku taabu automatically nekyo oidinga omuntu we bakusamba okosebwa kiboneka niwe otazaala okitegere soka otyame tyama anti lwaki onerega ku nyabo anti ntindi kutya ndiraga nakoba kwigulawo obusebo ngwe nibyo olikwekolera munumba tofaayo ndogere niwawe nga oyemereire bwemerere oti anti mbeire ndi kwinonola hano ng'oyagala obulunaku enkoko n'omutyere n'amatooke nyini oli obuba oli ewiiki ebiri oti nze tyenda aye nga toli kulya buli lunaku buti we ndi kukubuukiza ekibuuzo watoolamu omwana tukoze tutya okufuna omwana gakagano ntandiise olutabaalo olw'okubanda omwana ndutandiise oidi kyetube tukole hano oli kulowooza oti niza atazaala ate zena nalowooza niwe otazaala ndikwera tujje mu idwaliro tukeberebwe eri omusawo tujje mu idwaliro inene omusawo atukebere obuzibu buli kwange aye netutuuka mu idwaliro omusawo n'atukeberake niwe oliku obuzibu kodi babaleetera amateeka gakoba nti omukazi mugabana naye ebintu odda kubaga naye nda kufuna omukazi owundi tutambule tujje mu idwaliro wazatabo tujje mu idwaliro gatujje mu idwaliro nze tindi oba bino njabitandiikirawo shooka dokita abingemu insaiti gyoba ndinaakola ntya kati buli kimu ndina okimukolerako soba nkola tusangainayo kalibu wanyeera kyate ng'oli lumuka ki atyo bwafaanana atyo bwakola atya bwafaanana aye odabitegeera tyamirawo sebo nkwegayire soka otyame obuzibu bwaki musawo ono bamusamba kati yafuna obuzibu tazaala yakoba mbunize musawo bakola batya iwe tiwatola mu mwana gwolinaye tyama byali byaisomero hani byali byaisomero oba wategerako otwere bwendo lwaki wanfumbirwa nze nyini nkole iwe olye buli ete oyo olina kumpi nakwidula musawo bambi mbeire nsaba mwiteekane waneeno mu idwaliro wetuli waliwo abalwaire bangi abayi mujja bakutula mwikeikane kale musawo ayo ono okay munkobere ekizibu kikyene muninongole bulungi anti musawo nze n'omwami wange tumaze emyaka 5 mu bufumbo bwaife aye musawo titufuna mwana aye ono bamusamba ono sewombeire nsaba oninongole ku kizibu kyekiriwo kyene musawo leka yegemye ati bansamba aye nga taidike yali n'akaana akatiya yakasuuleere musawo nze okatyama tuinongolo musawo tyama niwe tunakubakere tibijja kumala musawo tuli kwenda mwana era tuyidde mu idwaliro wano okutuyamba webaga amagezi gona otuyambe maama tufuna omwana mbeire mbasaba mwiteekane wano we mwidde buli kimu tujja kisootinga wano we mwidde mube baggu buli kimu tulijja kimaliriza kambeetere dokita ajja abankolere kuuku neyanzi tugiddemu okuwano katono abakazi dokita era weteeketeeke twidye mu idwaliro okufuna mazima dokita obako ekizibu tufunyemuku obuzibu tufunye waneno bakirayanti aye baliike eyannainoino sombeire nsaba baninongwere ekizibu kye balina balimu obuteekanya tuli kwenda tegera nani atazaala kuba ababiri sombeire nsaba obungireku nabo tutegere nani atazaala kuba ababiri okay there is no problem okay nga webaidde wano buli kimu kijja kuba sorted ajja kuva wano everything is good kale dokita sangaire okubabona bassebo kale nyabo kale mwebala emirimu enyabo nasankobere ekizibu kyaimwe so nijja bagala ku kasenge eyo bakebere batube bayikiriza wano we mwidye everything is going to be okay dokita musawo wazira tabu matwidye mu idwaliro maama taba mu idwaliro twaba n'obuzibu bwidda kubaawo ku muntu aliira obuse wange ono aliira ensawo d'obuse ikaikana wano weibye buli kimu kijja kuba solovu embeire nsaba mujja ni dokita ono abankolere kuuka
amaka galimu ebizibu aye waneeno asuubire ebitabo so nijja abakeberamu tubona obuzibu bwene buli kuvaawa kale dokita era niwe bunaabawo obuzibu jja bugenda solution okay dokita enaterera musawo twafuna omwana mama obe wano wemuyinje buli kimu kisoboka kale mama maani go buti kwenemereire nemereire ku maani go kasooke nkebere ku bulungi mbone puresha ye eri etya omutima guli gutya nemala okay dokita banange benasomanga nabo bonabona bazaala abaana yenzo bakwetanga ati omugayigayi nga tobona ku mwana seba ikaikana omutima mulamu mama musawo omutima mulamu mama kale mama ngoni kale nyabo batuko byetwire gano kale nyabo nze ndi mugumayo nti olikubona alikwegali aidi ekiriwo mbeire nsaba mube wano wemwije kimu kikyaba oke mbeire nsaba kyenda mweraliikirira mukuwaire akatono kuba wano wemwije buli kimu kirijaba oke ate kijaba oke kitya nansi ng'omwami wange ali kwenda mwana okay waneno wemwije mwidwaliro lino eidwaliro lyemwidyemu tulina enkola eriwo tusobola ovaamu omwana yakufuna kati ngayo musawo tukobere mama liza utusinyiwe dira nga eiza kuiwe oba ono kuli kwatazaala era mufuna omwana kyenda mweralikirire naye tuyinza atazaala nansi no just ndigeza nti oyize iwe wanga tazaala oba ono nga tazaala mulijja afuna omwana kugeza bugeze kunzeyi kiri kiti waneeno mwidwaliro we mwidi tulina enkola eriwo enkola eyo tufuna ba clients beidanga kapoze wekubanga kuli kwaza azaala n'atazaala tulina wanene enkola tutole kati ng'omukangezi ng'omwami n'atazaala tufune omwami azaala twamutoolako enkwasa edda okumugongo mukola mutya musawo no kiri kiti talire mukwako nkawulire tugeze enyabo eri omwami atazaala ngaiwe kangereze kuyiwe nga tizaala yanga tozaala tusobole ofunayo omwami twamukebera bulungi ng'enkwaso dedirikiriya mwadimpa no twadimutoola ku mugongo twadikuba mukyalawo oyo omwana aba weyimwe so ndigeza then omukyala wabatazaala tufunayo omukyala azaala twakutoolaku enkwaso dedda ku mugongo twadikuba omukyala ole yazaala omwana oyo aba weyimwe tumuwa sente buli luvannyuma lwa mwezi tumuwa emitwalo 3 wamaliriza ozaala
twamuwa obukaire 6 tayira mu kutegeera bidde magana ku mwana omwana oyo abaweimwe wazasindikirira ekitegeeza musawo nze we mbatizaala tujja kufuna omuntu eyo mumutoleko enkafo muli kuba ono no kiri kiti ngeziiza nkitegeire era example oluwa kiwaire ekyo nkitegeire tufunayo kiraya nti ngaazaala ekyo nkitegeire musawo tuli wano nyabo enyabo nga nenda abeeta kuwana eno mu kasenge kange mbakobeera ebiviiremu batinansoleda abainonwire ava tusomesa bulungi ino atukobeye bitegeire bizasobera kinungi ndowooza nansoleyo naabinonwire wetiba nungi kisooke wetiba tinungi era kyona kirungi so ofere ndi basala mwite kuwana kale nyabo kale nenda abaami bano balina bakikikyenakoba nenda ino nalaga omwami womukyala ndowooza eri olina abitegeera bulungi kati tukebeire nga ekituko kiri kuba mwami nali kuki obuzibu kandi nakukobye musawo soma byombi ebyange n'ebyono bisome tafaayo eno nga yoli kubona eno wa mukyala eno wani olibona femero mukyala wo eno meero niwe mwene awali 00 nibwe kiri tugiro kukebera buli kimu ng'omwami wo emukyala wa 100% akola ki nsaala hani nakukobye kati iwe ng'olinamu obuzibu tosobola producinga maani gakola ki gazaala ebintu osobola obikola osobola obikola but okufunisa omukyalo tokola ki tokisobola donafu oti musawo kyokoba nze tizaala tozaala kubaliza tuwedde nkoba ayo nti otugumiza kuwakuba oti niwe baawo obuzibu sobola otera kati obedde nasaaba inonwire era mbaire nsabaliza lusibino mutwalire nansi mudimulage eidaba enimola byonna byonna saba tujje niiwe maama nansi dokita tetusabaliza kino oliwe baklayant abo nansi oba inonola so anything you will call me okay doctor teyanziza dokita mukazi wange nga birungi nti ino ayembeire nsaba mugome so nga we muli bonna wane nsuubira kyembe inongoire mukitegeire akika musawo wano ndi musaata no nga wembe inongoire kire nti musobola okufuna omwana ozatabu musawo so kati mbeire nsaba omufaminge tutegeere omwami wange nga wootukobeye era enkola tukiikiriza ibaga sofula gundi ofuna oyo client alina enkwasa ebizaala tukubire waisi omwami wange alina sente aye musawo aye bitaba mutwala omukazi wange nenda nkwasa donka sawakobe bakola just nampisa okumusika ekitegeire tomana oidi abantu bazibu musawo muna mbere nsaba tiweraliikirira ebyo ife biriyo ebyo tibivaamu jali titutola kuwankwasa ku mugongo nga tuli kuba mukyalawo nga yaafuna lumusongaza leka tukuwe namba y'eisimu ojatukubira nti nti era wane eno wansi eyo ni namba y'omwami wange ojatukubira musawo tujakuyida okay neyanziza kale tweyanziza musawo aye eno ogundi timutyerabira tukigebe musawo hani situkatugolo buli kifu sawa jakiremagana okay njaba kubira nga nfunye client okay musawo kale musawo ba bulungi maama kale neyanziza
masannyalaze kuba amafuta gabeere gagiremu olw'embeera ebeirewo katwire ku masannyalaze akadobonganyi kajja mu maiso nga bwe mulibona mulimu bana abatazaala mulimu ab'enkwasa ediriti edaaga olubege muyikirize twire ku masannyalaze nga bwe tutojja mu puroguramu akadobonganyi andisabu mulabu ije kasiba kale mama otyamire ku lubalaza ebirowoozo biri kunuma mwana wange mama okubona moses nekubaba waneerabire nga zeena omutima guli kunuma ndimungira olwire okwida baba mama ntuuse igana ebirowoozo biri kunuma n'omubiri gwanuma kabiri obaire otya nga ndikulowooza moses aligayina nga ndi wano mama era ndikwetanga samwiti ndikumubona samwiri we n'omuyiti abula mupiira wale waago tewadobanado era mpegano yekabire ayinza okuba ali wale wa saidi wale ngaowakisaki era mpegano yekabire eyo timbaite kuno yekakwatire naye mama namuwala waakulamuyisa amugala ki namuwala wo waakulamuyisa kayina muwala ki omusawo nti nze omusawo ti mwenda mwana wange oteka kundetera bizibu nze nagenda omusawo ti mutaka baba omusawo tantaka era tamaite mama kale gondi mwana wange kabiri nfuna omukazi owundi kayi yakoze ekimala kali gondi mwana wange omusawo yantalire tatakira kukimonayo mama omuwala ndabirira okubirira nti bino byona byona kulabirira iwe aye nze tamaite moses otegera otunazaire niwe mama oteka okundabirayo mukali wotantaka mama kutiza ate asoma omukazi yasoma mugobe nfune mukazi kikaki oyo yasoma ayenda basawo bayini naye takunkyamu kitiibwa omukali oyo kyova nkola mwana wange tofuna omukali we ogondi ate etakofuna omusawo mama kabiri nfune mukazi wundi takofuna omusasinga omusawo ate omukazi gwena nina akaliita tintaka mukali oyo naye niwonkobera ebyagavu bana mama kuti nkole ntya ndikukukobera ngaolikunumirirya nze ntumula naye tewano tumula mama obango nakugandira kumusawo nzakukusala otaka kumanyirira amakagano gatakamukatekeera ako omukali atekeera omaka muno omusawo timutakagano tinta banankoze ntya ntumulanga naye kuno tumula omukazi tamene kale mama woba osazeewo otyo ndakufuna omukazi owundi funo omukazi ate nenda oleta omulungi asinga ne musawo genda oleta omukazi gwana atusekerera atubalesekabi kale mama ndafuna omukazi owundi nti neisano lyo ayi mama ndikwenda kujja ebiri ebintu byenkuleeta ebiri wano mmotoka ate eriyo beeni nabo oba oyidde tujja oyire